Ki MDC kaliang persya hapo ke GHEDC ki bakin thop ye ki prangut na ka VPP bat arngut na ka Congress menta ke sngilai terik unailar ki la lej ban kendu ye CEM bat ye Deputy CEM ke Jainti Hills Autonomous District Council halor ka rukam baha pisa ye ke skim jang ka sarkar keme shabaro ki MDC ka council lingba ke 16 Finance Commission arhaja apun rio arhaja apnyo na kaliang unong yalam kaliang persya ma Shulai haba ajing kran shikila pathai ko bor ulaong hakani ka jinglet kendu yo CM haringkat ka jingtho kila dawa jor badai ban pintre kam ya ka rule jang ka 16 Finance Commission klam dale shiliang ya baro ki MDC ulaong la kumnu kum ki MDC kaliang persya kidai ban yo bej hadu khatsan persen ha ka jingya kran jangki bat UCM ulaku lar ban pinbet ya ka neling ba ka committee joint PP hapo ka santrik mentau banai Uma Andrew la kran shy la dadan ka jingle shiliang kin sa shim da ki weipat ki sen jam ban persya ya ka ne Uma jam shaprang po tam ulaong nakani ka 16 Finance Commission baro ki constituency ki day banyo yaka khanang banyo pentre kam ki scheme hapo ki constituency lejang kaba phalapat anda ki layo yaka proposal ka jing ai bha shaki MDC kaliang persya kaladuna shaba palat na kabalamang arpo pra pansan kulur shaka GHEDC henrai ki la bha tangmar arpo lak shaki namari ki wei ki khat khandai ngut ki para MDC na kaliang sanshar kila yo hadu iway pan laipun rio kulur marway. Kila bu ru ka jingkar pat no CM day ban pinyo bej hadu san paulak marway na ka benta ban pinya yaki jingdan kam jangki pat ba ha ki constituency na kaliang jangki kumki MDC kaliang persya kin up ya ne hadu ka santerik bat lada kam urlong kin shim ya ka sien jam na mar kam dan kenu ka jingkidaw ha kani ka scheme ban pinduna yaki MDC kaliang persya. Kajing baha pisa ye ki MDC na do kaliang sanshar ba kumju ya kaliang persya kidai ban long kumju hi ngin ailat ya kum kini ke rukam trekam dai ban pinkut no shi sendan hapo ka council laong uma jam shaprang po atam press conference wa ikut lengsi wa jing to wa kanika allotment yung 15 finance scheme or 16 finance scheme the first allotment na 16 finance scheme yang ikam opposition wara chpangodi pangun da BPP wa arun congress ni da line delegation ni chau CM halor kejing pha yang ki yo summit i scheme kuman tu kejak ni ka mau man tu kejak not even 5% le yaka kejing allotment ini lor ni i kam ki opposition da yen ni ski da line e memorandum cho wa Waila under the rules of 16 finance wata ka ki to ka wai khang gini rule local bodies funds to cover ora ko ka area yang ka general district council kasih la yo garo hil sa yo ge handrai man yo constituency man haling opposition penduna do kata yang i kami opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni ka rai to yo to rai yang pipi mo jong rai lang yang ro gi game corning da ida persnya yo ni ka si di mani to at least 50% to ya yo ai yang i kat kamu te ko di mani da halorita tani i ta assure into wa ida khut ga join pipi ai ni si pipi yang ki da yo in ka the results i kamon the distribution scheme ha ka santarik Dalam M1 garai kuman positif ne garai wa da M making discrimination jinya chiliang neleng yang ini opposition di wara ni bagi anu di kongres wa i VP pamud la yo chimun ngim senjam ki wa khmat na ba 16 finance scheme ko asa tho ite ka politics M ko 100 ka di ka paisa ta yang ku i central government to ka discretion yang one ubru ni one ka ruling M ga ye per ka juk nam yauri tang do mana difference of one ga huge le hair difference te ini yang imi cha ini te pen pau ga jing chang suk ye ni ta ni te daw wa kita da commit kintu wa santarik after ka pipi yang ki commit ki yo in final decision yang ki ta hadin ngani ga da memang mi wani wano say so lor ta jing jubab yang ki ta penting pon chipi persi ti go la chikmat darani ta negasi kala ni edon lang kumne kumki perlok MDC naga seng jungi na po
naga VPP berkumjuk lagi perlu MDC na po naga Kongres sipangut ngi naga diang jongka opposition mentang kasing na yo ya ka bandai kenduk ya u CEM berkumjuk yo deputy CM halor ka daw naga bentaban penpau ya ka kacing sengau ko jengi kacing dai bagan kacing bahak jengki ya ka skim naga benta jengi kum ki MDC sipangut te kene kadai ka skim ko apnya tu lepi ka balamang kerpang daga central government kaban menta ka stem kelas tang kata bangi ong ya ka 16 finance commission te kumba ka long ba nakane ka 16 finance commission ka jingbot ka long ba baro ki constituency apo HDC ki dei ban yo ba ya benta nak benta ki kampit ka biang ki jing bentoi bat ki wei bat kam penroi penpar hagi constituency ki bangi ngi mikman te kat kum kene ka 16 finance commission ya jingtip ba ka Meghalaya ka layo ya ka allotment ke jangka masih sepak kendai folklore banakane ka JHC ka layo ya ka phak ka 100% na kata wamut arhupra point san folklore ka JHC ka yo ya ka phak ka jangka te hadin ba ka layo te nakaliang jong u deputy CM badai pe ya ka CWD u la ai ya ka allotment na ka penta jengi kumba kidak lang ki MDC na ka rolling road dan repat andangi layo ya kata ka jimpan proposal kadang jengki ada ngilaya syang bisa peramengi ngisem maka kane kajing ai bahai kalau long duna syaba pelat liam haka bangi ngim sola ya kaban pediang na kata ka ar pra klor point san paulak ka baki kiyo teki ai ka baki ai ni kalong tang ar paulak tengka marwe we MDC jong kadang persya tengi ngisem komalong dayal o jengi ba kane kalau long no sidang pelat bat ka bangim sola ya kaban pediang ya ka tekom tama ta kasngi ngilaya kut paramengi ban ngilale ya ka delegation airo daga jingtho sundan show CM bat kunci show deputy CM rengkat ka jingkar pariki bakin peibiang bakin besar biang bat bakin consider na ka betaban penkiu susu ya kana ka bha singi ngim hun ban yo tangar tholak rela kumno ngi diman naki bala kumno ngi de ban yo san pholak tengka marwe khnang bangila ya ka ban kham penyo ya gi don kam ki pai ba ki bangi ni mikman te kata ka kedai ka benta ka bakong san jong ka jing lai kendo jingi yo si amanta ka si te ni snow tanat ka bai kaliang ru wala lagi praktik ka bakumno kan long ka result adin dan rai usi mula aya ka assurance ba un sakhat biang ya ka PP jongki ha ka bakin ni syong perkhan ba un sa aya ka jubab apo ka santarik ba nakaliang ka jong niru ni layami nang to bat ngidon tangkane kawai pat kacing perkhat kata golong ngin up kata kasantarik balada kam long kumbangi ang not kumbangi perkhat tengin sashim ni pat kisin jam ki bakham tenge ban penbor yaki bagi de ya ka bande namar bale ngi syam ba kam long ka bade rupam bande akan rupam wala ngidon hakano kono kaliang ru ndai kene gade ka pisa ka jong upai ba ka baka sarkar ka lamang ngangala persyang ya ka ban pule barok ka guidelines jong ka 16 finance commission bat ngam syam silang ro ka balat ba dai banai bha tang yaki ruling bat ban penduna yaki opposition kam don kono kono kacing kedau hukum kata te halo kono kono dem bakikin ayu bakin penduna yangi hangangi syam ka tang kacing le politics ka jongki ke ai ka bas ngusi kalong ba man hagane ketiyo baladam abang ya kendo ya UCM ba ngilaya kren verbally ba unsu bahaya ka ban consider biang uang ba ka bor ka syang hau deputy CM anda ngilaya kren pat ya deputy CM uang ka bor ka syang hau CM kia shift ya kata respons ke preng pamaki anda ngilaya kendo pat baro arngut hakacu ka por ki ong pat bala ya railang baro ki MDC jong karuling tinggi ngisngau pelah aduk kata-kata balai baki kerja gumne balai baki kin pe silang kemat ingi haduk kanne tengi meneruk ngila ong yo UCM bakane kan dai kasin ke banongkong bakasin ke bakhadu banangna syakmat yim kwa banwan arsin ya hukum kene ka jaikam baki dai ya kaban perkhat ban baki dai ru ya kaban shim bakane kan ka basis nangne syakmat lakum no kumno ka allotment ya ki MDC ke jingi ka dai balong man ban I equal dai ka dai balong proportionate kata kadai ka banta ka bahakmat ya ka bangi ni snow don kam namar upai ba ulajit ini ban kadai ka kamera mujingi bagi ni side nak banta ju kam dai nak banta ka mentoi simet jingi andai kadai nak banta ka mentoi ke jong upai ba wala makiru ki perkhat aku bai dai nak banta jingi kadai banta jong upai ba te hoi ni kam wan hang ne nak banta ki skim andai haba kala don ka allotment haba kala don ka budget jong ka central government
ngising apat bagade ka banta jingi bangin yasai bagade ban poi shau pai ba jingi ba sa sin nganong biang ba nien amai lat dalai re ro ba ka bakum kane ka jinglang partiality kadang yai ne hakane ngiton hangne na ka banta ban change ya ka system bala kadai ban long na kono kono tiro ngin penting na ba kane ka system ka jingle politics ka jingle sinang khamat ya ki member ki bala chit pai ba kadai ban kun no shisndan